Akiaria ari mwena wa Witeithie Juja, Gavana wa Kiambu Kimani Wamatangi augite amwe a ambunge a Kiambu aria makoretwo makimutungia mbukirira makiuga ni aremetwo ni wira wa ugavana makoretwo magika uguo kumana na gukorwo ni maimitwo mawira ma kandarathi iria makoretwo makienda maheo ni thirikari ya kaunti ya Kiambu. Andu a Witeithie ni mwekera gitumaga ngorwo ngihurwo ni andu aya ni ndioragio kindu kingi ndioragio indo cia nyutu indo cia nyutu tutire barenge na andu aya tondu ni nderire andu aya riu wewe ndakire urenda ngikorwo ni wenda kaburoti ndugoke kunjeria wabici ukinjira ate heke horonire gaitura ria gwaku ka muingi ate nguvagira uri ukuona maratathi ucio niguo thina ngimena ngorwo ni urenda wira wa kandarathi tiga guka kunjeria tunjite mukawa-ini ati unjirage ati urahena ga kandarathi gekuria thiini wa county gaguthie guka kwa kathibitari uhurirwo bei ya thibitari maita matatu kana irathi cio njakaga nigetha utuike we ni wekira kindu muhuko to twathurirwo nawe ngera andu ngone ithabu ria gwakira andu kirathi kiu turaka rikagwo muthenya varigici rikaingirana emwe na emwe na ciringi kuongerera ngene ciringi 2 twa andu itu. Gavana akinyitwo mbaru ni mutongoria wa aingi Kiambu Godfrey Mucheke uria uritie atongoria Kiambu manyitanire gwaka kaunti ino handu ha guikaniria migwi ya kiuteti. Mlimchagua kujitakia ama kuambiwa na mtu? Kwa sababu kuna watu wengine wenye wamezoea tabia mbaya, wanasemanga ati wao Kiambu wasiposema ni nani atachaguliwa kukuwa gavana, ya kwamba nyinyi hamuna akili, hamuna macho, kwa hivyo lazima mngoja waambie. Tuambie namna gani? Wako na kura moja yao, mtu aongee kuhusu kura yake. MCA wa Kameno Peter Mburu akiuga Kiambu no yage guthie na mbere kumana na utongoria ngurani kuona gukinyeria riu Kiambu yathitwo ni gavana ana kwa ihinda ria miaka 13 tu. Tukigia gavana wa mbere niguo kana tiguo o ambunge acio magitwira gavana wa mbere ni aruma atumia tumuingate niguo kana tiguo magiuka na mundu ungi wao guku uguo makimwitaga wa kahare tuteithie tuthinje mbogwa ngatwike atia tugithura mundu ucio tondu nio matwirire miaka iri tathirite o ambunge acio magitwira wa kahare ni indo cia muingi reke ingatwo niguo kana tiguo magituhe gavana wa gata. Sasa huyu ambaye tumejichagulia wamejaribu asubuhi, mchana, jioni kumfukuza, lakini raundi hii wanaambulia patupu. Ino ni ceceni ya Inooro TV Juja na ni njitagwo Moses Ngige.